Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari aho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we w'igihugu ca Congo Antoine Felix Tshisekedi bose bashobora kurangira nkuko byagenze igihe hari umubano ukomeye cyane hagati ya Perezida Habyarimana Juvenal w'u Rwanda ndetse na Mobutu wa Congo aho bari bafise ingengabitekerezo ikomeye cyane aho bitaga FPR inkotanyi ko ari abagande akaba ari nako biriko biragenda uno munsi aho Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arifatanya na Perezida w'igihugu ca Congo Antoine Felix Tshisekedi kwita M23 abanyarwanda kandi bizwi neza ko M23 ari abakongomani barwanira uburenganzira bwabo. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvuga ko abo bategetsi ibyabo bishobora guhera nabi kuko umugambi bafise wo kurimbura abatutsi mu karere ntago bashobora kugeraho ahubwo barashobora kwisanga barimbuye ubutegetsi bwabo. Akaba ariyo mpamvu benshi mu bakunda abategetsi babahanura guheba ibyo bariko barakora bagashaka uburyo ki haboneka umwumvikano hagati ya leta Kinshasa ndetse na M23 ariko bikaboneka neza ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba ariko arasarura amafaranga y'umurengera muri iyo ntambara atazigera yemera ko umutekano uboneka ariko benshi mu Barundi nyine bakabavuga ko nubundi naho atabyemera kubera ko abona amafaranga ariko ko amahanga ndetse n'Abarundi bashobora kubigiramwo uruhara kugira ngo yemere ko haboneka umwumvikano kandi afashe bikomeye cyane kuko ibiriko birabera ku butaka bwa Congo biraboneka neza ko ari ibara rikomeye cyane kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhara rukomeye cyane ariko benshi bakavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi wa Congo Antoine Felix Tshisekedi byanze bikunze buzahera nk'ubwa Perezida Habyarimana ndetse na Mobutu wa Congo kuko ubumwe Perezida Habyarimana na Mobutu bari bafitanye nibwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye afitanye na Tshisekedi. Umubano rutwitsi wa Tshisekedi na Ndayishimiye mu ishusho y'uwa Habyarimana na Mobutu byose nyine tugiye kubashikiriza kuri uno muyoboro wa YouTube. Ico busabwa nta cindi no gukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi amaze imyaka 2 afitanye umubano udasanzwe na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aba bombe bahujwe n'umugambi wo gukoresha umututu w'imbunda mu gucecekesha umutwe witwaje intwaro wa M23 urwandira uburenganzira bwabo bwo kuba ku butaka bwabo ariko leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega bakaba bafatikanije kuvuga ko ari abanyarwanda. Ibi birasa neza n'umubano rutwitsi Juvenal Habyarimana yari afitanye na Mobutu Sese Seko wayoboraga iyari Zaire mu myaka ya y'igihumbi 1990. Aba nabo bari bahujwe n'umugambi wo kurasa ingabo za FPR inkotanyi zasabaga ko u Rwanda rubohorwa ivangura rigahagarara cyane cyane iryari ryibasiye abatutsi. Uko inkotanyi zari zimaze gukangaranya Habyarimana mu minsi ya mbere y'urugamba rwo kubohora igihugu, Mobutu yohereje abasirikare bagera ku 1,400 ngo bamuhe umusanzu. Abasirikare ba Mobutu bageze mu bice by'Umutara ngo bafashe Habyarimana usubiza inyuma inkotanyi zabakubise inshuro biruka ubutaraririye kandi batareba inyuma. Mu nzira yabo basubira igoma aho banyuze bagiye basahura bakanafata abagore n'abakobwa ku ngufu aho bakoze ibyaha bikomeye cyane nk'ibyo abasirikare b'u Burundi bariko barakora ku butaka bwa Congo aho bari kwica abanyamurenge ndetse n'abakongomani biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Kuva mu mwaka wa 2021 ubwo M23 yongeraga kwegura intwaro, Ndayishimiye nawe yagiye yohereza abasirikare muri Congo ngo bajye gufasha ingabo za Tshisekedi guhashya uwo mutwe wa M23. Magingo aya abasirikare b'Abarundi bamaze koherezwa gufasha ingabo za Tshisekedi babarirwa
mu majana atandatu aho bamaze kugera mu bihumbi bitandatu abasirikare b'u Burundi bamaze koherezwa ku butaka bwa Kongo aho bagiye kurwana na M23 ariko benshi bakaba baramaze kwicwa na M23 kuko abasirikare ba Kongo babatana urugamba aho babagiriza ko aribo bakorera amafaranga menshi cyane bigatuma M23 ibasha kwica abasirikare batari bake b'abarundi kuko aribo bashirwa imbere mu mirongo y'urugamba byatumye abasirikare b'u Burundi bagomeza kwicwa gusumba abandi basirikare bari mu gihugu ca Kongo kuko benshi bavuga ko amafaranga Perezida Tshisekedi Ndayishimiye ari amafaranga menshi cyane ariko ikibabaje nuko abo basirikare b'abarundi batigera bayabona. Amakuru avuga ko Tshisekedi yishyuye Ndayishimiye kugira ngo amuhe abasirikare akanemera kwishyura ibihumbi 5 by'amadolari buri kwezi kuri buri musirikare w'umurundi arwana na M23. Muri ayo masezerano kandi hari amafaranga yemejweho n'impande zombi ataramenyekana ingano yayo yo kuzajya atangwa nk'impuha z'amarira kuri buri musirikare w'u Burundi uzagwa ku rugamba ahanganye na M23 ariko ikibabaje nuko abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba n'imiryango yabo itamenyeshwa kandi akaba nta n'impuza marira ihabwa kandi naho amafaranga Perezida w'igihugu ca Kongo ahereza Ndayishimiye akaba nta musirikare w'u Burundi wigira uyaca iryera. Tshisekedi na Ndayishimiye basigaye bahura buri kanya mu kunoza umugambi wabo. Nk'urugero mbere yo kwitabira inama ya Afurika yunze ubumwe iheruka kubera muri Ethiopia muri Gashyantare 2024 Ndayishimiye yabanje kujya i Kinshasa ararayo. Ibiro bya Perezida wa Kongo byanditse ku rubuga rwa Twitter rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko abo bombe bamaze isaha baganira mu mwiherero bavuga ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rugendo rwa Ndayishimiye i Kinshasa kwa 13 Gashyantare 2024 nirwo rwanogejwemwo umugambi w'ukuntu Ndayishimiye yageze muri Ethiopia akirwaza kugira ngo atitabira inama yagombaga guhuriramwo na Perezida Paul Kagame, Joreronse na Wangora William Ruto wa Kenya ndetse na Tshisekedi yiga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Murazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye agishika muri Ethiopia yahise yirwaza bikomeye cyane kuko yari afise ikimwaro cyo kurebana mu maso na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda bivanye n'amagambo ateye isoni yari amaze iminsi atangaza avuga ko agiye kwifatanya n'abahirika ubutegetsi bwiwe no kubona ariko yifatanya n'interahamwe gukora jenoside muri Kongo. Ni ibintu rwose byamuteye kugira ikimwaro gikomeye cyane bituma ageze muri Ethiopia yirwaza kugira ngo ntajye guhura na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi bavuga ko Ndayishimiye yatinye kuba yabazwa uko yohereje abasirikare kurasa kuri M23 mu gihe abayobozi bo mu karere bashyize ingufu mu nzira y'ibiganiro hagati y'impande zihanganye. Yatanga ibisobanuro cyangwa ntabitange uruhare rwa Ndayishimiye mu mvururu zikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo rumaze kuba ntashidikanywaho kuko Ndayishimiye biraboneka neza ko ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atsembe ku butaka bwa Kongo M23 ariko bikaba byaramutaye ku w'amazi kuko M23 ifise icyo irwanira kandi M23 iri kwica abasirikare b'u Burundi ku bwinshi bikaba byaratumye abasirikare b'u Burundi bagira ubwoba bamwe bagatangira guta urugamba bakajya kwifatanya na M23 ndetse na Red Tabara. Ibyakomeje bikomeye cyane Red Tabara bikaba nabyo bituma Red Tabara isigaye ikora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi kandi igasubirayo ataco yinona. Benshi bakanavuga ko Perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi yageze aho abwira Ndayishimiye ko agomba kumusubiza amafaranga yiwe kuko ibyo yamusezeranije atigeze abikora kandi ko atanicyo yigeze amumarira, ariko Ndayishimiye nawe akamusezeranya ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amufashe kurwanya M23 ndetse no gushafuza igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mumaze iminsi mwumva Perezida w'igihugu
gihugu cy'u Burundi acafuza igihugu cy'u Rwanda kandi akaba ari gukorana n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR aho bari gukora imyimenyerezo ihambaye cyane ya gisirikare mu ishamba rya Kibira aho bitegura gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabitangaje ari muri Kongo aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose agatera u Rwanda amaze agahindura ubutegetsi bwa Kigali. Umutwe wa M23 wagiye wereka intangazamakuru abasirikare b'abarundi bafatiwe ku rugamba kandi biraboneka neza ko ari abasirikare b'u Burundi kuko baragiye bahatwa ibibazo bakagaragaza ko ari abasirikare b'u Burundi. Imiryango y'abarundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu na bamwe mu basirikare n'abanyepolitike bakunze kugaragaza ko batanyuzwe n'icyemezo cyo kohereza abarundi gupfira muri Kongo nta mpamvu ihari barwanira kuko biraboneka neza ko abasirikare b'u Burundi ata mpamvu n'imwe ihari yo kurwanira kandi biraboneka neza ko bakoze ikosa rikomeye cyane. Abasirikare b'abarundi babarirwa mu magana bageze muri Kongo banga kujya ku rugamba baburizwa indege basubizwa i Bujumbura. Icyakora bahise bafungwa ndetse bamwe muri bo bakomeje kugenda bicwa uruhorongo. Twababwiye ko abanze kujya kurwana na M23 muri Kongo rwose bicwa ku mugaragaro kandi bakicwa n'iperereza ry'u Burundi aho abasirikare batari bake ndetse n'imbonerakure bamaze kwicirwa ku butaka bw'u Burundi bazira ko banze kujya kurwana na M23 ku butaka bwa Kongo. Abasirikare b'abarundi bamaze kwicirwa mu mirwano ya M23 bivugwa ko barenga 500 ndetse n'abarenga kandi byose bikaba biriko birakorwa kubera ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bagiye bapfa ku bwinshi kuko abasirikare b'abanyekongo babashora imbere bakavuga ko aribo bahembwa menshi ndetse bakabima ibikoresho bizima cyane ko bava i Burundi nta kintu na kimwe bafite bambitswe impuzangano y'igisirikare cya Kongo uretse ko ubu ngubu kubera abarundi batari bake bamaze guhata ibibazo Ndayishimiye ubu yatangiye kubohereza abambitse imyambaro ya gisirikare cy'u Burundi. Ndayishimiye niwe wenyine uri kwinjiriza akavagari k'amadolari mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo kuko nayo ibihumbi 5 yandikiwe abasirikare b'abarundi bariyo ntabageraho bahabwa atagera ku mafaranga 100 y'amadolari. Ibishavuza abasirikare batari bakeya bakavuga ko bazakora ikintu gikomeye cyane uretse kwinjiriza mu ntambara hejuru y'abarundi bakomeje kuyitikiriramo. Ndayishimiye yanashize imbaraga nyinshi mu gushigikira Tshisekedi kuko bombi bafise ingengabitekerezo y'uko bahanganye n'abatutsi. Ni gute Ndayishimiye yakohereza ingabo kurasa abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo nk'abene gihugu? Tshisekedi yavuze ko M23 igizwe n'abanyamahanga ngo ni abanyarwanda bashaka kwigarurira igice cy'ubutaka bwa Kongo. Iyi mvugo irasa neza n'iya Habyarimana wabonye inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora igihugu akavuga ko yatewe n'abanya-Uganda, aho Habyarimana yabwiye Mobutu ko amutabare amukize abanya-Uganda. Niko Tshisekedi yabwiye Ndayishimiye ngo amukize abanyarwanda. Izo mvugo zombe zibumbatiye ingengabitekerezo ya jenoside ndetse zerekana urwango abayobozi bafitiye abo bita abatutsi. Abasesenguzi batanga inama ko ibi bintu rwose bigomba guhagarara kandi bakavuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi wa Kongo bazarangira nk'uko Perezida Habyarimana na Mobutu byagenze. Abasesenguzi batanga impuruza ko ubwicanyi bukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo bwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bushobora kugeza ku yindi jenoside mu karere k'ibiyaga bigari ka Afurika nyuma yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Gusa bavuga ko iteka ikibi kidatsinda icyiza. Uyu mubano rutwitsi wa Tshisekedi na Ndayishimiye ushobora kuzarangira batageze ku byo bifuza nk'uko Habyarimana na Mobutu byarangiye. Benshi bakanavuga ko aho ibintu bigeze
byanze bikunze biboneka neza ko Neva ndetse na perezida w'igihugu ca Kongo bamaze gutsindwa ku buryo bukomeye cyane, kuko abarundi batari bake barashavuye kandi baravuga ko umwanya n'umwanya bashobora gukuraho perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi n'akavuyo kari mu gihugu kubera ibiriko birakorwa n'ubutegetsi, benshi bavuga ko byanze bikunze bagomba gusezerera perezida Evariste Ndayishimiye kuko yaramaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho.